Jangan duduk dalam rumah, jangan duduk diam, tak buat apa-apa di rumah. Guys, kalau you all ada problem, kalau you all rasa risau, runsing, ataupun hati tak tentram, ni especially lelaki lah, keluarlah. Jangan duduk dalam rumah, jangan duduk diam, tak buat apa-apa di rumah. Keluar pergi mana? Keluarlah pergi surau ataupun masjid. Mungkin kita rasa segan tiba-tiba datang surau ataupun masjid. So, pergilah cari surau ataupun masjid yang jauh sedikit daripada jarak rumah kita. Dan percayalah, kalau kita nak mencari ketenangan, kalau kita nak redakan hati kita dengan kita mencari surau ataupun masjid ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jumpa insya-Allah. So, guys, sebesar mana pun masalah kita, insya-Allah kita ada Allah Subhanahu Wa Taala.